Jompujola RD Block by Khobja Jagai Bari ni Shotoranjan Debbarma Tei Rupkonna Debbarma ni Sajala Takhirai Debbarma Bishitini Umar ni Sajala Bisha Hairomoi Tonggara Klai Tongmano Nangwi Chobacho Bisramganj State Promotional ni Swrangchati Tongnai ro Khayok Jagai Chobacho Takhirai Debbarma no Yagola Kokkucha Laikha Tipra Hasani Tipra Sharok no Amchaio ni Samo Chobacho Tei Chobacho Nango Hinibo Shawi Khanarikha Koktuma Thongnai Biskango Omono karibo narok tomono chubana muchungi tongkha Gramin Bank ni account number chubawi mano account number angkha 800801001989 IFSC code number angkha BUNB0RRBDZB do moi sagar se tini chen nong ni nukhungo student rok phai je chubamani bahai ma tongkhani bekha Belayo hambai maro sini student dongo kolate ani besani saksalai ani besani okra rongang belayo hambai maro borga sike anu hamja ge suba phaimani bagai anga siken hambai maro tai oma hakeno borbo kahamke tongne teo kahamke kuso kathung bongno bang asung hambai rodo hambai maro ngangke tini media no bo hambai maro nang phaimani bagai ingke ani besato ta sori hamianu ngu tongkho gebono to tebo lukurog te kisami sa soba khangangke ang baira rogo phana talangnai thangmana hanai wan sogu tongo enin charai tang mani rugi khe ani charai ingke ya thek sajangmani bisi bari wo sori sakurum jangmani bisi bari jago dekhe soromi mane o bosor kaisa ngi tongkha ek bosor ingke ek bosor je doctor naimani bobo hospital thangai kono pani chara hospital to sung Swrangchati jobo duibar porti khaimani yagulo nogo to phaibo bo hamliya ingke sung Agartala phunoka bono biji phunoka unko doctor bai doctor bong tansung ringpon doctor bai phunoka ingke bo hono bo to chikasa khalanya kya bini jorate chikasa khanya kya chikasa khalanya ni yagulo bo GBO porti khani tebo kaham ke chikasa khanya ni nyai ke GBO porti khaikya khaimani yagulo boro ini beshajalani report ma esa porjonto kumu nong bithiriya ni sau ke report to thoi porikha khaikya suti porikha khaikya bebeng porikha khaikya boro khaimani yagulo rang baibo khanya di nyai rang baibo khanya kya 5200 khalanya ga report do bebeng phakya khaimani yagulo boro khaini sau ni sajalani unko report ka hamang se phayo nyai boro senong sutiri rohka sutiri rohma yagulo sungno ko ma phakya inga hepana mi sajalani sori to hamya ngangke bo ate kaisa rang bai khlaimani ingke to apuro report maya ko apuro phapi di ni sata sono ingke sungno ko phaine je kon report manani ingka mangkhangke bini bai report na kya bini Agartala bini bai tongola ke bini bai nya kya nai sahoka sono ingka sung thangpika gabu bo report ka hamu ni sau ko report ka khaimani bo abu ka hamu ni sau kono mane rugi se romi rugi romi meya ingke sungtam khanyai ko nogo phaibo rugi se romi jibiro ko talang bo hamya ka ba sung sari hiro naro bo talang kha bo sau nya hamu ni nyai oma hai rom ke hamu ni nyai ingke binaro talang kisa tu basa kha bo basa hunyai ingke sung to sob somoi thangmaya rang puisa bo nango ingke sung thangka tobo 3-4 mas lasuka binaro tasimani yagulo sung rang puisa kari thangmaliya ingke no bo bisina khalai tongkhata abun pore ken ene doctor ole tam samane omotai hamne jata na hamya jata boro hamne jathani bo saya hamya jathani bo saya hapano boro sono phaji himpike phaji le ni saka sung thangmal piliyata ene tabu tai busur khoros thang te min charai no abu to busu jani khoros to thama ang to saimiya ko talangya khoba abro saimiya ko ta saime kutana te baire rogo talang nambai mane ta Lukurogni ke suwa nang tona ingkeni simke sagar ani sinmo karo pokoknya Debbarma nin charai mo ani cerani bung ka Takhirai Debbarma nin charai ke o masan da na kata o masan na o khorok san ene nin charai first time bahai ngra mane roda lombra na ta first time ko bo ko boto
bol thongudo ge horke lumo bo horke bisi bak lumo ge lumune ya therok sajago yang bona porke mami rok sangbake ang to samung tangi sanai boro samung rok matango ge mami rok sangbake ko ya therok malis ma khayo ge horke bo mai rok sai mi ya lumui kalai tongo lumui kalai tongmani ngai haje no sengbo haman hui tongta doktor ro phonu hui tongta phonu pan se handia haje no bo ko sem ngene aste ngene do bisina kalai khata ramai thangata sai mi yang ngai ge sengto phonu ka no bono porpai no phonu ka Kono ne o local ni MLA ro ba neta ro ma hero no to sa ang to luke ni boro rong to no ko thang ni saka bong no boro insimi no boro ta khan nuk sa phaya ko ge MBC no ko bu thang ka ko thang mani bo ko no ang phai ne ani ya ba ju ba le bu suk su bai na ni bini ko kalos poter to di document to di ni thang ni bo kha re mani ko du sapta ni bara ro kai tongkha boro kum ta khan u pata kari khota re ya ko sungsia khai bu na kha re ya khota Koin ka khari mani Rồi mà nhìn cái din đó các anh pi din chi na ke am se kun pharang ta cũng phải là cũng yes cái ya khúc ke o kamin mu ta su no Jagai Bari Bari na block hai bolong jampon jala jong te jala block na no hamar da musung itong na em ta mu mani ni no mo ye thek sau ye mo rom da ja thek sau na inke nung agi kono bol da thang bol thungo inke kono ni dolo bai kono thoko jage kono bithiro sar je na le hosolo tong agi hosolo tong ya nogro kono ni sulo porikha na nunu lokorono tamo sana musungai jeni saksori hamnan musungan bagai mane coba sunbai tam sana lukurok so ka saksori ki haman ne wan su lokor coba khana nin mongke Takhirai Debbarma nin koi bosor ka khana ek bosor ka nini omoro bosor ka khana 13 bosor na gom hai sori hamyang man ke ek bosor 더 사그라스리 너로 티니 보도니 응의 이제 Takhirai cobanan pakai Sengka student hisabai sini ko Swrangchati high secondary school ni ngai te nga Promotional student rotongo sintimo seng borongno jeman sak sini Amchaio Takhirai Debbarma no bo belanyo Sakhamya bai Kwlaijak ni seng khanawoi bona seng je suktei seng chubana ni phalekata bahike sainang ka je Takhirai sori hamyang man seng kaisi mane ko news kaisi nukha nge seng sin nok to saimana seng jo sin ti prasa to joto no chugya mang nge seng je ma sak bono chubole nei seng kha thangsa khata man sin kaisi sini bodol tongmo hai haja no kamin mung tam kamini mung Jagai Bari nung ke kono school ni tei mane kono songda rok da ang kun chongle seng just student haja student hisabai mana nge class ro kisi misa monitor haja seng ke tabu tirpa hasani lokorono tam kok sana mana om hai tebo noro hai tebo mana subana ni bagai om hai Sakhamya rong na tam chanam suma Lukurogni konyamu sungo seng joto no pal kese chogola ni nang hedba seng sini sugya no to kaham khanyamu sung hedba seng to joto no nge seng bono sini tabu tipra hasen Lukurogni je suksak theko ni ropno seng Google Pay wani bongni screen pro wane nge je suksak seng bono chobole hacha kenin chimon ani mungke Simon Debbarma ang Swrangchati high secondary school pojong class 12 sini khorobusuk phakya je sini ro team to bango motemata hebino khub jore 10 jon khata tini phaimamale baksa nogrogo problem rong jakbla ko baksa ko kisi misa samorok tongui phaimale ta geseng je ma jangai ko asangta te geseng belai ka hamai ma yaporo te sini Swrangchati high secondary school ni ma'am te sar songno te sini Amchaio songno class sini sei kuso hai ko ani sei friend rongno te sini
Promotional school ni sini sar haiko ba sini mem songno belai belai ka khamai maru norok songno aske hamjamung songno sini amphayung sin tgei Takhirai Debbarma no sing soi mangka tinin tabuk tamsan tabuk sini mem song je songno chobaka asung nongno belai belai ka khamai maru mem tei sar tei usuden nongno tei ke song bai song asung hambai Class 10 12 pioneer ni ba oe kya kotma kaham Dina Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students ni ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba oe hinke na 199 yak mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and ba oe Dai free na umbo number of contact khedi tre admission la rodi. एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey.